Welcome to SA Media News Updates. If you are new to this channel, please subscribe, like, share and add your comment to the comment section. Bafowethu umaphatha efika ngengoma yakhe lo ujuqu usibini sengoma isiginci mkhondo njengede yakufa ngiqhamuke emzobanzi mina kwangoma kayipheli kuphela kwabakandoda kwathula noma esayibona usethela umfana lona sasihamba naye ngingakaphumeleli wawungifisela okuhle mama bese ngiphumelela usonjalisa ngazulu ngajikela ngabangani bami ngijikela izihlobo sami zegazi ngijikela ngabangani bami ngijikela izihlobo sami zegazi ngijikela ngabangani bami ngijikela izihlobo sami zegazi ngijikela ngabangani bami ngijikela izihlobo sami zegazi